Yathi iSodoma neGomora ingakalumekwa ngemlilo, uNkulunkulu wamkhokha Lot nemndeni wakhe. uNkulunkulu uyakhokhana. Etintfweni letinye betitawulumekeka masinyane. Nawe uthi khanze ubhubha uphelelwa ulahlekelwa. uNkulunkulu uyakhokhana. Kepha lokuba mcoka ngilokuthi ube nendlebe yekumuva. Uma akhuluma nawe unganyandeli njengaloku Lot wenda. Kepha nalapha ekunyandeleni kwakhe maye umsa waNkulunkulu wabonakala. uNkulunkulu akawehlisanga umlilo waze waphuma Lot eSodoma. uNkulunkulu unawe amandla kukhokha esimeni lebesingaba ingoti kuwe, futhi angeke avume ube nemiyocu nakuleso simo leso. uNkulunkulu akakubusise sisahlanganyela kuso sinkwa sakavuka udle sibuyele sikhothe. Noko ukukhotha kwethu asidli imvuthuluka. Sikhotha khona kuJoshua sahluko 21 verse 43 na 44. Ngako simakathe ema-Israyeli wawapha lonke lelo live labefunge ngalo kubokhokho bawo, kuthi utawanika alidla ase ahlala kulo. 44. Simakathe wawapha kuphumula kulelo live, kwaya njengobe abefungile kubokhokho bawo. Kude noma esinye sitha sawo lesakhona kumelana nawo, ngobe simakathe. Tonke leto titsa tawo watinikela etandleni tawo. Kuba khona imicabango sihlobo sami kuthi labaphasi bokhokho kumbe banesandla kuthi ubusiseke, banesandla kuthi uncobe titha. Ngiko kubese kuba khona kuduka kuthi angibonge labaphasi. Ngicela unake lo mbhalo la sifunza khona kuthiwa uNkulunkulu wapha baka-Israyeli kwekucala wabapha live, kepha lelive bekafunge ngalo kubokhokho. Ngalamanye amagama lendzawo abaphiwanga bokhokho, kepha baphiwa nguNkulunkulu. Kwesibili lesikubonako labapha kona uNkulunkulu kuphumula. Lisho njalo lithi wabapha kuphumula kwaya njengobe abefungile kubokhokho bawo. Hayi kuthi lokuphumula bakuthola kubokhokho, kepha bakuthola kuNkulunkulu. Lithi futhi kude noma esinye sitha sawo lesakhona kumelana nawo, ngobe simakathe. Tonke leto titha tawo watinikela etandleni tabo. Lokhu akusiko futhi ukuthi lokuphumula lokhu noma lokuncoba titha bakuphiwa nglabaphasi. Cha, baphiwa nguNkulunkulu kuphumula. Bese lo 45 naye netethembiso letingazange tehluleke tafezeka tonke, hayi ngekuthi tafezwa nglabaphasi, tafezwa nguNkulunkulu. Ngako-ke asiphakamisele emehlo ethu kuNkulunkulu, simbonge ngekuthi sibe nebantfu labasakhele sisekelo sekuthi sitawuphumula sibusiseke. Kepha asibongi sibhekise kulabaphasi, sibonga sibhekise kuNkulunkulu longumnikati wako konke lokuhle. Noma Abraham, Isaac na Jakobe bekubantfu lababa nekukholwa, kepha sive saka-Israyeli besingakayalwa ukuthi asiyobabonga ngekuthi sebanelive, banekuphumula, bancoba titha. Cha, bekumele babonge lo Nkulunkulu lowabonakala kubo. Nathi
Singadichenya ngebatali bethu laba sibekele ipattern yekuthi sitawubusiseka, kepha labo lasebashona akusibo lesibabongako, sibonga uNkulunkulu ngabo. Amen.